Kapitan Inteng! Ah! Na, anya kinakakat-katawa, marito yan. Ay, nakakatkatawa nga min dito prank videos aboy buyaek, maray. Anya a prank video dayta, maray. Ay na, di mo amuti prank, maray. Iso nga rod, asal salud-sudak. Jay man agarami da iti kalukwan, sada i-video ti reaction jay biktimada. Ay, kastagayam. Wan, maray. Ay na, kat no pagkukwartaan pa iti daduma ti kakastaw. Kasta aya, maray. Wan, maray. Planok nga rodmet nga iprank ni badong kaw. Kat i-video kan ipus ko iti Facebook. Tapno sumikatak mo iti social media. Ay, kahit ipadas mo, maray. Iso paya pagkwartaam no kaskasanaw. Ay, hanggang kita taamangan no sensitive mat ni badong mo. Mabalin ka di abuludek day ta motor mau ba daw? Sa dinaw, ti papanam. Ijay ayan dagiti kukumaray. Kahit amom nga raw nga imanihaw da ito yung motor ko. Kahit insurunak mo't iday, nalipata mo na ya. Apay nga min aya, masapol pa lang motor ka. Masadutak nga rod amagmag na. Alan mutuyin day tatulbak mau. Anadam tama nga no magasgasan. At dapay laang balansek iti day ta motor. Wang ka day. At iti tulbak. Ay na, thank you, baday. Anadam day ta motor ko, tuyang. Marikonan! Agistan bayak man pa'y dito itersinam. Sige lang. Payakas sa tiisam mo. Kasla daman ng planom nga ramidon la. Talaga, maray. Iprank ko ni badung ko. Anya? Una, ipadas ko man mo. Day tamot nga men ti makitkitak nga uso ita. Kan may sa, day tapay ti pagkwarkwartahan ti daduma. Kasanungay nga iprank mo. Makitam day ta motor, maray. Apay day ta motor? Iprank ko ni badong, pinakargaak iti danom ti tank ti motor na. Amangan numadadaal. Saan ko matakargaan? Ulbudak lang ni badong ko, maray. Tapno ma-i-video ti reaksyon na. Kalpasan na, i-post ko iti Facebook. Tapno ado ti agbuya. Kat agbalinak tumot asikat iti social media. Iparabaw ko da iti cellphone ko dito. Tapno saan amadlaw ni badong nga agvid-video Kita man no anya ti reaksyon na iti ibagakan ko ana. Ada akon badong. Saya at matuyang. Ala, moto jay tulbak ti motor ka. Tama panak mamat ijayanda pari inteng. Ay ikwa badong. Anya akwa manan. Full tank jay motor mount. Ay na! Ay na nagsaya atay. Agyaman tasaan ako niya gastos pa iti gasolina. Isu na laeng tadanom ti kargak. Naimbaglaengen taado ti danom ijay tirsina ni Marikwana. Danom? Kunam? Wen, danom ti kargak. Libray ba daw nga? Ay pakawan tuyang! Na, apay? Madadail ka naglati ti fuel tank na. No danom ting kargam. Ay da masurunak at talaga kinkan. Mayat mo, nakaawid akla tamat as safe and sound. Kan, nayawid ko day ta motor mo. Ay na, mahibladakin katuyang. Saan ko pailaga na bayatan? Dinadahil mo kidin. Ala, modto yan day ta susi ti motor ka.
Madadahil laeng ti motor ka o makaamo ka mang ipariper. Saan pa'y anadadaul day jay badong? Mabalin pa'y lang, ha? Na, agkatawa ka pa'y lang. Ay! It's a prank badong. Ay! Anya? Wen, prank lang day jay. Kaya't ko lang makita ti reaksyon mo. Ay na, di ka kadimadanagan. Saan ko akinargaan iti danom jay fuel tank ti motor mo? Aping agsipat ka ngay. Makapasoron ka. Na-stress akit iti tangar aramitam. Prank lang ba? Apay aya sensitive ka. Kasano ngay, no naatake ak, apo iti dayta apanang prank mo kanyak. Diyos ka, hindi ta ka manlayan. Nay, da kayo mati masabat ka o tatabad daw. Where is the going? I'm going there in the house of your Uncle Inteng. Apay nga ro da kasta tilangam, kaslada kaguram. Masuruna nga raw kininana matuyang. Apay manain. At dadakas nga inaramid na. In prank na kideng. Nagdandana ka kiti kastaunay. Ay, anya tinaramid na ya. Pinagulbudan na ka. Kampay iday. Kinargaan na iti danom jay tangki ti motor kaw. Iso akas taon na iti dandanag kaw. Iti makaungit akon. Kuna nakita na prank lang. Ay, dakas nga paiso day tang inaramid ni Nana Tuyang. Kasano ngay no naatake kayaw? Iso nga rin ti bagbagak. Mataya ko ano kas jay. Iso sinipat ko lang nga atap nagnakam. Alang arab. Tama panak man ijay anda para intay. Agati ko na pare. In prank na ka nito yan. Wen paray. So akas taon na iti ong-ongat ka. Nagsimple tinagapaan niyo. Sana simple, paray. Siyak pa'y laeng mata seryoso at taaw ti pangaramitan na iti kalukuan. Iso asinipat ko na. Apa sinipat mo ngay? Kinasaritam ko maatap no dinan ulitin. Agburburek nga ron ti darak paray. Iso adya ko nalapdan ti bagay. Anya nga ti planom ita? Pare, mabalin ka day. Adi tuyak pa'y laeng balayaw. Ay, sana mabalin. Agawid ka tagsarita kayaw, kanito yan. Ha? Uray may salaing arabi pare. One only. Siya na balik ta, mapanak tumot lang iji bangkag kaw inton parbangon. Maray, adala kum alana. Ananuam tilana, Maray. Ay, iyagas ko man dito'y ping-ping ko asinip at nibadong. Wangag paisaw. Naglumot ta pingping mon. Nagsakit, Maray. Ang apay adinanog na kaya. Imprang ko nga main. Nagulbudak a kinarga ak iti danom jay fuel tank ti motor na. Kastaonay kit din ti unget na. Kitnay, sinipat na meteng. Apay ngamin nga imprank mo pay laang. Sapay seryoso mo't na dya tao. Kaya't kulaang mo't apadasan ti kunada a prank, Maray. Wen angam kita manday ta napasamakan ka. Naimbag kumamot ano scripted ti prank ay naramid mo. Tapno saan una nakaungat ni Kabadong. Ay, wen nga road. Aging gait awan pa'y ni Badong. Ay, kasta unay nga ungat na kanyak, Maray. Ni Marituyang kadijay nakitak ang naggapaw dito'y tersena, Marikwana. Wen Maray, iso. Anya nga'y tiginatang na. Lana. Yagas na kano ijay pingping na asinipat ni Kabadong. Ha? Apay asinipat ni Pari Badong? Nagapadamanan? Basol mo laang ni Marituyang Ay, apay ngamin aya. Wen taimprank na ngamin ni Kabadong. Akinargaan na iti danom jitang kiti motor na. Iso akas tao na iti pungtot ni Kabadong. Iso nasipat na. Para la iti dayta? Sinipat nan ni Marituyang? Ay na, uray syakmat Jakmat kayat nga ramidan da kanyak ti kasta. Prang dita nga. Uray baga ni Marituyang nga pagkakatawaan laeng.
kinasarita na kumapay ni Kabadong. Tapno mo na mo ti paglugaran na. Wen mo't di Husto, tanako na, marikwanang. Si kagayam day ta kwarog. Ngay, anya ti aramidan nyo di tiruar kat rabi ay nanatuyang. Ay, amang ano nakitam ni tatam abadong kwarog. Ha? Saan pa yan nag-aaway? Ay, saan pa yung araw? Kasta unay ti ungat na kanya. Ala, kayaw, nanatuyang. Apay ngamin nga imprank yaw. Kat seryoso at tao ni Tata Badong. Ay, kaya't kulaang matiagbalin asikat iti social media. Amaw, nanatuyang. Sana nasayati naramid mau. Kinasaritan pa'y kumaan ni Tata Badong. May papan iti prank mau. Tapno uray scripted jay vlog mau. Ay, day tangarod ti bidot ko kwaraw. Padasan nyo ang mapankitaan ni Tata Badong ijayan daan ti banang. Kunana ngamin nga ijay ti papanan na kahit. Ay isig ay, agyaman ak unay kwaraw. Sapay ko mga raw taad da ijay. Sino nga di naka-flashlight as sumungan? Huwag paiso pare. Aguri ka. Ninsamot marituyang. Apay ko mga umay pailaing di tayo. Ay, saan anituyang da ita pare? Ay, aguri ka. Mingmingam ngamin Sige. Nagsipngat-mat pare. Saan ko mailasin no asinaw? Asawam di mo mailasin. Nagsipngat nga rod pare. Saan mo't amabalin na pagsilaw ko to'y matak? Badaw! Ha? Daka ka didita! Pupukawin pare. Nituyang ko naktumat. Apay nga may pailaing di tayo. Ay, rumwar kantay kakasarita. Ay, saan pare? Diyak kayat. Na- Isiramkit di tayo tatawa. Manganganak ka day, Badaw! Umay kan agawitan. Pag-aasay, awan ka duwak ijay balay. Ay, nangang mo. Di ka kanimaasan ka ni Marituyang. Ay, saan pare? Na. Kalpasan ti naramid na kanyak apan ang prank na. Yan. Marituyang, itay kakadipay la dito'y ruwar. Wen maray, natanawak ngamin ni Badong ko ijay tawayaw. Kan may sa, nakitak da ito'y motor na nakaparada dito'y paraangan niyaw. O may kukumasukunan, maray. Ay, pasensyakan, Mari. Ada ngamin aramidak ijay kusina itay. Iso asaan ka anang adagaws. Okay lang, maray. Nasaya at taimay ka. Wen, ada ni pari Badong dito'y balay. Kat nasakit, tinakam-nakan ka. Ay, wen nga road, maray. Umay kukumaay-aywan. Naamiris ko ti bidot ko. Saan arumbang nga inprank ko. Nang runa kat seryoso at tao. Nasaya at mata, nakaamiris kan, Maray. No apay mat ngamin asaan nga scripted di naramid mo aprang. San abalay, maray. Inton maminsan, kasaritak to ni Badong tapno scripted ton ti aramiden mi aprang. Nasaysaya at pay no kasta. Ala, umunag ka, tagkape ka pay. Saanan, maray? Alakit din, umunag kan. Di kan agbain, Maray. Apay akas tatipan ng kitam kanyak dungaw. Umunag tapay iti silid inteng. Apay kumakit ada ni pari Badong dito'y. Ay saan tan ang makibiyang iti parikot da nga agasawa. Wen matkit di Saan pare? Di ka kumapumampanaw Ay nasaya at matlang no agsarita kayo nga agasawa paray. Tapno masolbaryo ti parikot yo. Panawan ta idan inteng. Tapno makapagsarita dan. Apay-paylaeng asimurot ka dito'y ayanda pare inteng. Pakawanan na kun, Badong. Kasjay lang. Pasensya ka no naaramid ko day chay. Ti panang prangko kan ka. Kaya't kulaang mati sumikat iti social media. Diyak kaya't tinaramid mo. Saan ang nasaya ti kasjay?
Kas jay mat ngamin ti mabuybuyang aprang dagiti agasawa ket mayat may. Saan tayo ngagpapada, tuyang? Sa bali da, sa bali akmay. Ay ket pasensya kang aruten pakawanan na kaun. Ikaray saanan maulayt. Sigurado ka? Wen badong, suray. Saan kun nga ulitin pa'y? Kiss mo man nga ro ti pingping ka. Ay, no kasta, napakawan na kaun? Ikis mo pa ti pingping ko kuna. Ay, sige. Thank you. Basta di mo ulitin Pasensyaan nagmeten ata, sinipat ka tuyang. Diyak ngamin nalapdan ti bagik kay. Ay, okay laeng batong. Basol ko mga may... Ay na! Gusto na! No kasta, imanugotan nga agawid kayo. Wan maray, agawid kamen inton madamdama. Nagpinakawan kamen kinibadong kao. Ay kat nasaya at mata. Unay mat ngaminan day prank, maray. Wan nga rod maray. Ay, jak impagarup akas iti reaksyon ni badong ko iti prank ko kankwana. Sana bale, maray. Pagadalam day tasaan nga amen katrumbang nga iramidan iti kalukwan. Wan nga rod maray, nakapagpanunot akaon. Alang nga rod maray, taagawid kami mutan. Ay, sakbay nga agawid kayo. Mga tayo pa'y Saanan maray? Hehe, nakababain mo ta. Anya kumati nakababain, kat agkumari tamad. Mangan tayo pa'y, sakbay nga agawid kayo. Badong, at ginatang ko parakan ka. Anya nga data? Ay kat awatum at takitaom. Ang mga no prank manen data Saan? Si Kam. Sigurado ka? Wan, sigurado ak. Ala umong talukatam. May pasigurado ang magustam dagitaw. Wow! Accessories mo ti motor data. Wan, magustam ka day. Ay katuwan agyaman aglaonay tuyang ay na I love you so much. Ay, nanatoyang, saan nga amin abanag kat mabalin mo apaglulukwan? Si Kamet, tatabadong, saan mo asipatin ni nanatoyang? Tamabalin mo't amaala itinasaya at asalitaan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Seno. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag